Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh itu Allah Subhanahu wa taala ini kaki waktu kenapa sih duel lobian? Tinanti ada kita di atasi lawang desa so Dikit-dikit na bulan begitu. namang pala sa kita pinabot Allah Subhanahu wa taala si tinan bisita tinan amar Allah Subhanahu wa taala sa kita bi do tinan na pinututan tibi na tiya kita bi abang pala sa kita pinabot to ni si duel lobian serta do buso ete bi ene nule ene kita lupo ele sa amin tinang tinulang ng to. Nubus kira tagnate nulay yan pagkas katagnate bari si mga amiga sa mga inayan sab katagnate bi siway yan pagkainin hinanginin na gero pituhunit yan kasi gero hunit din na pinakihunit sa bahayang na tinang termi sa puro na magsempet taga tinang termi inin mangkin pito si kita bi bisita hore kita ko ete gero hunit din nasa gero hunit ang magsambahayang gero hunit ang maghaji dia ulit aman magzakat arta man bisan do hatin nagan hatin binen na dem asal bang dinapo Allah taala subay anu kuhat pwede ka niya subay pero jebit ko bang naturi lain na pag 10 oras ba ko ito atau Allah hatu yang bagi utah ko ito sabi mo na yun nagkakita nginom do nagkakita mga din naman pero mo din siya magkita na ginagre naman ko magsambayang ini kita kawaalaw kamaan sa man nag-ayo mga ano pero mo rito bitaw magsandali mura yan ang hinangaman sundwalay yan sumibisan mura ini tanda dan hunit ga pinatek ko Allah Subhanahu wa taala sige tibig kawa tao magpinatek ka Allah Subhanahu kawa waktu ko sembayang magpinatek ka Allah Subhanahu kaya kita ko magina manusia so asal kinatuhan wallahu Subhanahu wa taala kita ipun asal kita este kita este magirhat sa air tigas este bisan lupain dalam bulan dia anu ekan misara bang mismenangan perain atau bang sumber isa kalibi di tek dapat perain nu yan lomoy mo mat elewi lu si elian si kita sama si iyakan lomoy perain bisa dapat elewi jadi petotan ni lagi saya saya rapi asal memang sama nu lalu ini tandaan asal pulas kita Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan wa ini kita bi asal kita ke istibi bang ekor sama melingkar kau sahabat kepada rasulin na asal kabayan den ini misara siya ko rin seratan di ini yan pende bangirwat sa mbasa bisa rasul sa mga rasulin sa mga spesies ang niya bang singgi barat rasulin pende buhay na ko pende ngeno ko pende muas ko kawa tahu kawa ello ngeno ko pende masa muka ay mas hap pusin hap inunen hap pahalaan ng hap sa amin inabasin tawag sa lokam na pagtek rasulin nga pende minta si inampun ako man pende ko muas ko isa bangtek ko asan sa inge ito pagsandalan sabi dibalik binte dan tahun muas na saya siya lay kami anden nasa paghihap ko ito bisarabi ko hat bisik tabi hap so may bisarati mo si biso inshallah na hap ilabas ng tao tikit mati so mga elum na nagihitiran ano kita buhatan kita malam mastagal elum kita so mga ganito teto may kahapat to bisarabi ya wala maalin duk bisar Quran duk hadisin na bang mati na kita sabi itu dagang mamasa ako dumen pagpiya sa dumen pagpiya Omar sunaguha yan nagmusakara kita di pag inin nga ulit ko ang naman ko tibisara ko niya yan inin nga pegulit ang sambayang magsaya magsambayangin libi waktu ubus para magsidisidi alimlok tuloy magsidisidi pagkinangin niya 4 rakaat niya 3 rakaat niya 2 rakaat niya sa amin sunat li sa amin kabihan dukmina binasa sa amin siyan ubus natin dininikian ini sambah puasa ini ko bisa benumin ko ito sa sambayang sa amin sumagawa mura ang pagsambayang ko ito nagmusaka rakit ri bangpen ko po indama niyan tao ko magsambayang naman indama yan ngalakagan inunin ang tingko ito ka magsambayang pag-amayan ngalakagan ano matingi na yan napinatao ka atuan na pag-ipinsikimot indama ikaw pinde tao ng bayang piyong ko pinde bangsa inge bustan pagsambayangin may kasi no mana kasi umana kuwing nga pagsambayangin may kasi Kuero makastabi saratan bi bangkit ibit tinilaw ini agamatin bi
Nagana dapat asal diretso kita bi, iyakan kita bi, dukungan sa kita bi agamatin bi duman Katoliko, duman Protestante. Duman ina kira sumegwa indama agamatin bi anak haji peku, anak ustad peku, adayahan peku, anas amban selangkapan peku, amban lepurap peku, amban marang peku, amban tuburan peku. Karena duman ko kolonnya, agamatin bi, agama ko na agama Islam. Nah, prinsisiru, yung ko anas, ko inga bustan, nga taong ko si ako, pamatanong ko sa ako bang sa inga agama mo agama Islamin. Ano na, nabakas na strata ba na sa amin. Na, nung upama kita bigyan mag-answer, sampay mong kalundalang kuhulin, malaikat, nakalagad kita, hindi lang kita mati, tinilaw kita, bida mo, mantilaw na, ina agama noon, let's say, natabulak siya, natabulak, elong nung lumangan lengan, ngayon, na si kita pinay, agama Islam. Na, nangadli, mang pina agama Islam, agama na, nilalingan na kita. Nasumang gay, agama duman ko, kita lay tukid, pinapagay sa amin, kuwing gabustagay, tiniyawahan sa kita, bang ina agama sa abot na kita, ubus, ilapinan nilang bulak. Pag-paint magkasamong kita agama Islam nga, nilalingan na kita, okay, pas na. Gadaan na pinapinda sa inga agama Islamin sumayo mga, kaya mo na nga, pang pinuhat sa magkasambahan ko, agama Islam, okay. Tinan mental besar, tusil lurun dia, asal benar agama Islam sahaja. Dengan tayo, pito kita ni, tiyan insyaAllah, miyan songtek ka, magpesap po kita ni, bangku inge, bustan, pemuasehin, pegemuasehin ang tembi. Nagkasihin naman. Kung ano magsambahan, iraw, pisrati magsambahayangin. Dan iraw, pisrati may ang patlay, magsahadat, magsambahayang, magzakat, maghaji, puas na alhamdulillah, sinasamtan di ko ito, tiya magpuase. Tiya kita magpuwa, ka puwasain, sumagawa, pagbisratan, dugo ito sa silikibig, ibang kita paano subject rin sa amin, so patante rin, magkabatal si manamihan, yan, bisratan, pero dahil, yan, puwinge, bustan, pemuwasain tembi. Kaya dutile, puwinge, bustan, panambahayang tembi. Nagkasayin, puwinge, bustan, panambayangin, puwinge, bustan, paghajiin, kuingge bustan pamuwasahin, pagsakatin, pagsasaydo. Balik kita dito si puwasa. Balik kita dito sa kuingge pamuwasahin. Pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam si basal magsambahayan, sallu kamara ay tumuni usalli. Yan kasi. Pinabita naman, nang bahayang pinakaam ko si kulang-ula pagsambahayang, binte kita di ko nabiyan sa amin bustan din. Kumusti si Haji? Nakapatri sa bayan magkastabisarati binay magkaskaya mo na sa amin. Kaya man nalayatan na kapatri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhu manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Doon bipinne atau primarong bipinne, pagsambayang li, bangkuing bustan pagkachikon. Idalag ngayon din sa amin. Nalimagyan pito si pisag puwase, sa inusap. Hinagkita muwase, kaya inusap, bustan kaya pamuwase, bakas pag ito sintuan kemo ng nabuha ini si pag-agamata sa amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandak yahin natapot na oras natin mengandak yahin diyan isine menawaan yahin ito Tuhan na Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala puwase bilang sa puwase pag-inutan diyan bilisas puwasehin gehe ko patawang ka Dindangan bukan banmian, ini kan kemon sali bisrabing gana megam, gana meg bidda, gana meg bidda. Ya rupek bidda ni med dua parkala pasal peknia. Kaisa niya makasari niya tapi saraw Abu Manal duksi dian Omar duksi Siru makasari kita dua megnia. Kaisa megnia kita bang sumu puasain ampan main mi atau man linamian puasaan tabi na kemon, katalumpu alaw, naman. Si Kero ay sa bangya, kung kapag niya at sayan, hinangon, panahinda na miyan, kahaba kita bikuro, magsahur, nagniya, ibibili lang talumpu alaw. So, puas, ang mamay, pag hinang lay kemon, pwede tabi sa miyan, tinan sali doon. Nambuha rin. No, mo sa sinin, diyan, pag inuk kita misali, kaya manuk kung magkabisari sa sali doon. Diyan, pinabite apin Allah subhanahu wa ta'ala ini bis tebisara si Umar bian Umar bisara bian
Innamal a'malu bi hadis innamal a'malu binniyat ini be. Ini kemon hinang asal syukai duk niat ne. Kuro. Sembahyang din kaya syukai niat ne. Maghaji syukai niat. Gay manjari hinangin samantara gania niatne. Ini na emen asal inanukod, emen asal inangut ko si kita hindi kemon. Da kita magdairay. Muwase mangan samyaan pagi ini sa pajar bahasa ubus pinain mangan ne. Si kita le important si kita hindi yen mamangan le. Dumani yung mga important. So important tilay yemed niat le na hangkan pinenia jinari wa sarain ene due kamagalari ko due megniat ko pinisi abu manamian ne peke koko ke pekniat si waktu kyo muka magdairai peke kyo late kyo ngabe ine kyo hajam wa amangan kuru pinu basa magkapuasa ne kyo samantara manusia enggak magkepekniat bumuasa iya ka tibis nate pero nga buka magkepekniat ka iya magkapuasa si Allah subhanahu wa ta'ala pinayamanin lain ini niat niatin naman gayaman jari samantara kabisara ayatin ayat innamal a'malu binniyat kemun hinang kemun hinang niat ne urus kuingge bustan pegniatin si waktu kita muasi kita natag na katuhat marang kuingge bustan pegniatin si waktu kita muasi lagaraw tagnatan na amban kit abonal amban kit rimegniat si waktu kita muasi ipawita mantag na isa kanulay nawus tagnatan na pegniatan ten yene bang sumo puasahin puasangem nina pinte puas magrib en sinimian atawanan niya pa magrib ito yung bang pasal na singemin asal megniat na ikaw bilay basta gabi hadja lai basta gabi hadja taawat pe pajar si waktu si waktu muasa waktu museli ne magkasari na kita yung megniat megniat iniatan dan di kuan daripada abu manalamian muasa na kita bang megniat mintedein puasihan te bikemon ene kita lumpu elle o ene kolang tarunamian Lagi bangge kita megniat si keisa si kedua sempu Allah oleh si kita lupa Allah minitadalay megniat kita bi ene si waktu kita bi ini magsahur mga kapi kita bi anas magsahur di muasa kita bi bang tunggate kaba Allah na muasa kita bi sumu karena Allah ko na pwede mereka ere pagniatin karena Allah subhanahu wa ta'ala si pagniatin ito yemen pagniatin urus amen waktu pagniatin niya duk yemen gusto na pagniatin dua parkal makasari kita imegniat nintete si niyan puasyante bikemon kita lumpu alewalay makasari sa kama sangem megniat kita bi waktu kita bi sumu gusto depende ng ilay si kita bi bang ine niyan lai kabayanten bi atau temurhanten bi naman si kedua ko ingi bustan pegniat tenti Pigbid dati mo na Kuing ngayon naman, bustan pegniat tenti. Bang inarap, Arab sa dana kita nagyakan. Dana kita mag-arap pagyano. Sa mga tawa ano yan. Kung ano pinin abu manal yan. Nagniat kumuwase sumu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, pengese-ngese ku, bang tatuwa, bang kami ikaw sa mag-ekta ng ano, rita ang bangka udog, supaya, inampun we do di saya kung sabi. Sumay data ha, sumay minted di hadja ko, muwase ku, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena pagimasa, puwasa tayo magkana sine, muwase ku, karena atau karena Allah subhanahu wa ta'ala, o Tuhan ku, bang paisab tayo maano siya po sa ilay. Depende rin si kita bigyan mo lang si pag niya nanti pete lure kita makano sa mendo ko mendo amendo na may ko sa mga nanda ini be mo man aji nabil be ka desep ko na yan iya magkasari sa iya si imam sa iya kasi then lure to magano andano magano sa katawanen gepe keo bisan pekeo game ke buke game ke dong akuro ikhtiyat sambat arabe ni tinen ini be sabi ini
MPMPT, puas kau magtarawi, may niat na kau muase andang puas magtarawi, supaya kau niat paglepe mo, may 5 minutes sa balang ne, kaya kau makatagan nubus, niyan di na ikaw magdire mo para sa mga panas magkan niyan kinagan niyatin ambat no nagyan magkasari so may kau pag hinante hamping sa panaluhin dug ka wasagan at kau no puwas ka magtarawi sa gemlay ne nagniyat na kau muwas ka andang sumo bisan pa kau ka makakan na bisan kau ka pagniat pag-us kau donga ang luhitin ng patarli asal andang ne lain na niyatin na sa muwas na kau sumuan na sa amin diyan sewaktu kita nagniat yan bustan nagniatan samian niyan sewaktu kita musa muka umos sualin tu kapag sebenarnya pe diri bang upama te pinay kinda ba asal koy ako ga ako kepegniat ini si niat ketelumpu eluminted dele sini ya. Dugga ko kay pegniat si perunga alindang sagate niya tinain ini sampai tegua paja. Itu si tegua paja. Ga kay pegniat niat telumpu eluminted dele dugga kay pegniat kuru tinan ile dug sampai ga na te perunga te petuli pinay. Kami dia asal nak gerak tenang ni ini puasa dan diterima Allah subhanahu itu diterima atau apa tak dapat asal handal ni pinisara segitu ni asal indruhan kita luhaya Allah subhanahu wa taala asal niat penyaman boleh bangga kita bikin handal asal dapat kita berderai asal itu betul asal important tidak asal ini wallahu alam asal niat kami nak kita bikin puasa Lewat pinasyahan tabi, okay ni, kira-kira sebenarnya kita sabi, pag-asab ini, niyan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din na mga mga sa po naman ayatin sa suratul Bayyinah ayatin ini duman bisra Allah subhanahu wa taala duman ini pangandakan yang kita bisu sunay kita nak ikhlas yatin ikhlas na nagniat kita ina ibaratnya yatin karena tujuh Allah subhanahu wa taala bangga ni kita nagniat ge magjatuh bang ini ilang sa amin nagkari inub sa kamin bang upama kita rigat na pagniat niat ketuldumpok mintet dele dukta kita ke pagniat kahawa bulan kahawa sa ngemle sampai gaan kita ke pedonga ubus tinte puas ni pajar buti ti tarunga sa amin semua kita ni itu besar sa kamin megtema amalin kuro dumen aku subhanahu Allah subhanahu wa taala da kita timayaman na niat ini salah itu besar si puasa pardu bang sunnat in pagbidanen bang sunnat ndama bang sunnat ke muase ko sumo magbabase magniyat ko sumo sunnat ubus dapat ya rusupeg niya na kaya kabasa mo sa sunnat sumo ubus magin na kamanyat pagidonga tagabasa buka ke mi peronga aga ko awe da ko pepegriat da ko peronga pagtabot sumo ke daw muase pinusahan na sunnat us makazali keo muase dukmek niat na keo bisan na tuhel na si puesele pegi dumen parto hinan anda lahi Rasul sallallahu alaihi wasallam na buo oras pisi ne anda ne pagtek kala yellow ne nihatinakan pinili apan delu basa tekakan delu mali na peme kandahan na apin na so yellow ne Rasulullah pinne na pinne bang siyen pinne karena kinakan ko na muasa ko itu dengan magniat el misalnya saya penesanan dengan pain Ramadan ini sunat misalnya sunagwa bang pardo gaya makasari surur sunagwa niaten nesi sengem lege bewa pacar iyan yan pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikitin bi yene pasal puasa ubus tanda be oras abus na 5 minutes muasa kita pinusahan tandi dian amus na kita etinan magdiat kita muasa karena Allah subhanahu wa taala ko nito sakalian ina la isaben nanta kemurahan magdiat kita puasahin
duet kayo rukun din. Duet kayo rukun din. Kaysa magniat, inin lebayan na natin bental bisara, tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua. Tagi rukunin mo sa bayang eka. Jadi ketahuan tayo rukunin panglarat, rukunin kay tinima so binilikan magkasesa. Bang wajib mag-azari sujud sahwi. Bang nusi pekajian, yan magdam kita mo makaji. Bang sambayang sujud sahwi bang wajib tinggalin. So bang rukun tatinggalin pada sambayang juga binilikan. Demikian puasahin bang rukun tatinggalin, so binilikan gak tewa. Dua lang si ini, rukun puasahin dua. Kesa, yan tagna rukunin niat. Niat lang. Rukun puasahin niat. Nawang gato kapag niat, betul bisa lah. So, impala, ano siya ibalikan mo? Si kedua rukun, yan al-imsaku anil mubakkarat. Suway nagtutuwa ini. Pagibang kayo magniat, kaya kayo nandal, kaya po natin. Bagisan kayo nandal ni hadja sa miyaan, gagaw kapag niat, gagaw tawa, anas. So, duin, rukun na duin, yan ping na niat, manandal magnet umusali, dukemon nandal, ang manperua pa dyan sampai sa kasetek matelaw, ang mankemon may kebatal po sila. Yan, makin po seten, tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sido perkara. Dan upama, batal po seten, bisa, may kipagniat, kita binandal, ini kami sa empal bisa po seten. Amen. Dua mian, amen, inunan dua. Kaysa exceptionally niat, sudah kita magniat, duk yene manandal lay kemon amban pegwa pacar sampai peset patel amban kemon yene makabatal pose makabatal lemule makabatal ini lay tininggalan bakas tibisrate bene supaya ta duk biar bisa ni ke bisrate ni duk siya na mian bakas ke bisrate kita bisa due sudah gua mian yemian importante asal dua mian te yene peringan pose tami pebelik tami pilih si mian hinapusan bisara Pagkatiya, supaya si istirahat kita insyaAllah mengenal. Mian yene, keberintih burumian, keberintih burumian, gaya mian supaya bisara. Dia bikin supaya bisara. Bagi saya bu Nabi. Nomos, pion beko. Kemon kam mian nan sinin sine piangan kita dikuntara piangan kam kuntara gurut berbuat. Air gurut ini bisara. Bukan, tapi kita aja kami. Jay kayo maraan. Pasal niat, eran ng buhat ay bisara. So masih pe-ikhtilaf, pinain lo si peg-hedjian pinne Allahumma labbaika hajja pang si peg-lihat. Pasal ini hedji ilay do ka jabail, hedji tamato, do hedji kiran, do hedji pra. So megua, pinain ng buhat, alin lo megawalaman, basa, suway bisarane, suway pekele, eja mekelehin, di bentel bisara irin, garam-maran. Saya bahasa lentingan dan sudah gua ni saya mereka ulaman bisa saya yang makazari asa dalam pengitan terhadap saya puas ang pagbian bang niatin enen asal subuh saya pengitian dia mencari subuh sedel mulai si enen mulai sabi dia kaya kami ulamanin asal kaya suai penuti magniat dia masih hatinan Allah subhanahu wa ta'ala inde po dan magkisuwa Tuhan terpalalamin ya niatin isubun hatinan Allah subhanahu wa ta'ala menusihin nasuai ang manian ina lahi yeme enule me dehalulay ni lahi teto tibi kahaban kaya sabab tagna lehankan meg nawaitu saumagadin anadai pagi sa Ramadani are luhin kaya Abu Nabil kaya aku asal ignorante kung Tuhan tin kita umasa bino kita wede samian nangan haja su bang kita meketu kita bak niya samian sabi na peke ka pa il pentel bisara ko enukin ga itenukin tukid sikini sabi na pektenure lan peke nukun ga sanain samian pekniatin samian na ubus inenunen binoan hadja siye supaya hadja ine kuru ien tandaan en puese niatin dukadja tinima eteke peknet si Allah subhanahu wa ta'ala antag puasa magtarawi basta ihadja tawi patag samian tapos samian na murah-murahan bang pain kita fitin ano niyan ine ga ubus ruten sin dua ni so iri bisara tibine tambahan tayo bisa sumian bos ano tayo yan ini tambahan tayo bisa istirahat bangaso na nag-usap kami na nagtibis istirahat may timun-timun bang may tipiuhin ko na so naging anak ito kami ako hetinin
sambat elianin te piu ruhairu semego dak kable ke me ko kam asal insyaallah bisa ko te piu na tia ko monal tia ru ke mo kam dak busakara kam dak man du kokornya me buti no senti so hata sele mo ke mo badal na semai gana problema na tino busakara kita bisa ambil sikam sige sendi na lu de kita insyaallah istirahat amat kita akan mana mengatakan Islam ini hada wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh